twabakira omurundo gundi a program egi ni program obuhingi n'obulisa nkabulijo nibanyeta Edmond principal farmer nituba nitugenda nituganira na nabantu batari bamwe na bamwe na mnonga abahingi barukutushomesa ne batugambira ebe barukuba nibakora tubegeraho tubasa kubakopa omwe nitwe nk'abantu twaza kurugo mu byange ebyo tugira ekitwabasa kweshakira yonko muganda izoberi aha program tuzakuba nituganira na abahingi kuruga hano muri Kakoba kandi tuzakuba nituganira na students ba Bishop Stuart University abakuru aba batwire enyuma okuntu bakore projects zitari zimwe na zimwe obumwe nibahinga obutunda nkobo bolyo noreba aha nibalisa obume nibakore ibintu bingi kuruga omu binyansi ebyente ito obumwe nituhinga ebinyansi tubihereze ente zibirya konkabo binene zindi products zibari kuyihamu zikagarika zikabayamba munonga okuruga omu bintu ebyo nituza kuba nitwege ibintu ebikuruga aha famu yabo kandi oyijukengu empaka zo muhingi uwo mutano zitandikire nibaza kuba nibazo mu mpakezi tokambanyo bumwe bakatuzwekera omu ihanga lya Netherlands obwire bwaba bwakire mbwenu reka turire embozi yabo turi kuganira nabo tubase kubegaho twaza kurugo muri BSU nito tugende tuine kitwaye kwaterayo guma program mazina mbanyeta Mwebesa Moses owiti nyenza ya Mitoma district kanda aha nisoma masters of agriculture and innovations omahanya kwa kashatu so kutandika project ezi specifically nyoweni njeza ho specializing ngiro mu wine processing urutoke rukarwaha twashanga tuine bitoke by'emiringo nyingi twashanga mu rutoke rwitu tuine mu mutumba gwa kwita Kawanda aza nk'abantu abo gukora research arengo rwa masters twajezaho kuzumbura ahabwenki Kawanda ruho kandi wagito mu Katare etine Katare nk'akabogoya izitu zaburijwe so twaguma mu akora research twasanga nka wakwata ekitoke cya Kawanda eki kuko kukireba ekitoke kimwe ukakikora mu wine ukagito mu Katare no harvesting sente yotakubasa kukicereza like for example ekitoke kimwe ukikora majirikani ya wine iruga imitwaro 20 eje kitoke no yihame imitwaro 20 ekitoke ncerega imitwaro 20 waiza kujinyuka ukajibike kakura ukajipackaging ukajiguza so eji project mu university ikatandika erinka association y'aba agriculture so nanye kuna joiningira association ejo nasanga nyino knowledge yo kubasa gukora wine so nayamba abana ye bari mu association nayo bwose nanye ko mwana twakwatanisa naba training kwa kubasa gukora wine umanya geterine ngo garukwati gufa mwene ni ukajyoto mureke twajane kurugirira mitwe yitu tugire kitwaye tungira nukokwe tukakwatanisa twakora wine so far wine boominga already training as a course at university twine course ya mezi ashatu ninga ukwezi kumwe kurugera umuntu okuyija nobwire bwayine umuntu nasa kujya kujya ati nyowe ndio umuntu mukuru nyenda kujya kutandika project so the consome practicals zonka ntazomya siyore naki ugwento mu kwezi kumwe then orukwenda kushoma details na siyore akagumizamo tumuhameza ashatu kunaba nindebe mirimo yimuri gukora nareba biriyo mu mwanya gutari muhango kandi nintekatekangu size yo mwanya ogu no gimanya no wasa kutugambira omwanya ogu nugwingana ki kandi mubase mutakukolesa kubasa kwinga bitoke mukabasana no kufuna mu products ezuwa tugambira so far urutoke rw'itoru rya acres 2 twine mukawana kunagambira twine other varieties ebinde bitoke so kawana specific tugikoyisa bwa wine then ebinde bitoke ebyenyamonyo tubukora aha kurya no kyamaka sente twabiguza ya university ninga feeding staff members nkwe tukora tyo hine miringo eyo mulembe eyo muri kugezaho kukolesa afamu aha kugira ngo nyencha kale mubase kutere kitoke cyangu nke kinareba kandi kiri kirungi ekiri kubasa kubahereza wine eyo muri kubana mwenda nko kwatugira ngo ekitoke kimwe ni kirugamu emitwaro 20 nchimaisa nkuruga mejirikani ya wine no kurenga yes emiringo twine nyingi nkwe muri tochomu arugo kubanza nkakutandika nka preparinga itaka ntiteramo obutaba tekamo bunyanso mu rubazi kugira ngo amizi giza gatatu kuri muri itaka ya kartwara then ngirinda kugira ngo bwire bwenzura yanegwa
amizi gatarakomwa itaka bakwatira mu trenchezo then mutumbe benefit ingiremo ekindi tukaza bagitaho bakwita value addition twagigita bitoke byitwebe ejikawanda zine bikabyingi nyina men kutangaza ari iki ntangaza ari kawanda ngoko nagama kabana tujya mu wine specifically twinoho bageta fia aro fia 23 fia 17 fia 15 so there are different varieties of fia ngoka specifically itwenka bisopsi at university tuka preferringa fia 23 ensonga nkemwa ekoleta twakunde ejo variety eine sugars nyingi nenunirira munonga so obunuzo bwinje buryo mu wine nuburetwa obunuzo bukwa buryo mu kitoshe so tukasara mtu ako stage fia 23 ekindi yane yieldinga kokora bunchage le bunch ningwa munonga fia 26 yero gukora bunchage ezino kusanga bunch bugufu ninga size eringe kitoke kinarebererwa amahembe bakanja uno bacyeta ruhenda magari so nito yitaji wagitagara tegende series dusanga yehendekire yeah wajya uno bageta fia 23 no manyisango hariho fia kutandikira ariyemo kuhikanari 10 no shobereza fia nizinga na jango haro fia 15 fia 17 fia 23 fia 20 so they are different but kujango no regard game kala 100 yes so mwene zikatoranwa mu abakugu kurgo mu research center kakawanda no babikozere bakabikategorizing in that way orukutuhingire bitoke ebi bya fia katugire nk'umuntu abyine bingi aine ka masho farming nabihinga kubasa kugira ngo afune maka sente kahango ni bintu cyebishemeye kuba nibyetagwa kuhinga bitoke bukabasa kukikarurengo nkorwe cyekirya ekitoke cya fia cyo kurebe iki kikutonda itaka obo wasango ino mutaro gwitaka cyo wakitekaho kikutera inkota nkoko kugirebe iki kandi okay nkoko ino toke rwawe no itaka kurebera ubasa kuteka mukasasuro uteke mukasasuro yo kuyiho mu kiyungu cyawe yo kuyiho mu ntewo ine nkamatungo yo kuyiha nko mu compound washusha oyaro rutoke so ene organic material nebasa kurebera kawandeji ekure ukikakuya mu wine kuko kucetaga kamukubandi mukora products nizo zimwe omu university ya Bishop Stuart nana ebyange bibetoliro muri Kakoba abantu ababetolira abana nabana ba university na munonga batari kutwara course nizimwe eza agriculture bino kuba ari kuganyirwa mu mirimo yanyu eji ukagira ngo yija umwari kwenda kwega kwinga kitoke nkeki numumwikiriza nawe naba part of your group icyo kikozere munonga aho katan training abantu abo gukora wine tukugira ngo guno wa agriculture uguno wa business administration ntweta buri yomo or willing even n'abantu aba outside abantu aba heru nabuntu binkarinye kugira ngo bize but training tukufayo oshomire ki ninga torashomire kureka ntukwa skill so acabana bishomero bacugobire munonga abari interested kwego ko bakora wine tubega no gukora value addition ukurenga kwingo rutoke ushanga mba packaging twita abantu mwe tubeje ko packaging amwe mbaje ku packaging no bwo zone factory ka packaging no but for us tukora manual tukoyese mukono yitu ushanga tubasa kwate chupa tujisiringe ne mukono yitu na available resources then tujutora mukatare wikaita kwa kujifrete kama hoteji ikozurwa machine ningo je kozurwa ngaro so bwo nibwo bwenje butukabantu bitu aba university reka tuzo mukahumuro twarwo mukahumuro tuza kutandikiraho program no buhinji no bulisa nibanyeta Edmond principal farmer tucyara hanuya omuri Bishop Stuart omuri Kakoba ntuganireho na students na munonga barukora emirimo eyo byo buhinji turyo mu mpaka ezo muhinji wo mutano wabo ino orukumanya nozo musumu ya uhandike kigambo omuhinji deka hakanya uhandike biru kumukwata ho munsi ndikirari 83 8 okwezi ku10 abarabe barabire muntu tubantu tuza Netherlands twine miliyoni 15 zo kubasa kugabana kandi tukabasa kubahereza no rutaya yo rwo kumare sabiti omuyihangeryo mwenu tora no muhinji ari omucyanga cyawe tuize tumutayayire tumuteko mu pakezi guma program omudakika nkeni tuza kuba ntukweyongeza